Danas je prvi radni dan Bosne i Hercegovine kao nestalne članice Savjeta bezbjednosti UN-a. U Ministarstvu inostranih poslova smatraju da Bosna i Hercegovina nije slučajno izabrana, te da je ovo veliki test u kojem se moramo dokazati. Među parlamentarcima se opet čuju oprečna mišljenja o spremnosti naše zemlje da odgovori svim obavezama koje će se naći pred njom. Više od 1/3 zemalja UN-a nikada nisu bile članice Vijeća sigurnosti, a Bosna i Hercegovina je za manje od 20 godina svoje nezavisnosti uspjela ispuniti taj vanjsko-politički cilj. Za vrijeme dvogodišnjeg mandata nestalne članice u Vijeću sigurnosti UN-a, Bosna i Hercegovina će se susresti s brojnim obavezama kao i sve ostale članice. U Ministarstvu vanjskih poslova smatraju da je ovo veliki test za našu zemlju. Od Bosne i Hercegovine se očekuje njen puni doprinos u takozvanim peace building operacijama, mirovnim operacijama, gdje mi zaista imamo iskustva i u ratnom periodu i u postratnom periodu. Od Bosne i Hercegovine se očekuje doprinos u razvijanju kulture dijaloga među različitim civilizacijama. Među parlamentarcima kao i obično vlada nesuglasje. Dok jedni smatraju da je Bosna i Hercegovina spremna za nestalno članstvo, drugi su mišljenja da nije u stanju odgovoriti svim izazovima. Ovo je sve više plod želja nego realnih prilika u Bosni i Hercegovini i sad se nalazimo u jednoj dosta nelagodnoj situaciji zato što ćemo u Vijeću bezbjednosti imati određene izazove na koje nisam siguran da ćemo adekvatno odgovoriti. Mi se ne možemo dogovoriti oko vitalnih stvari u samoj Bosni i Hercegovini, a kamoli da složno djelujemo i da brzo donosimo odluke. Mi sa potencijalima koje sada imamo u New Yorku uistinu ne možemo zadovoljiti svim izazovima i svemu onomu što se od nas traži kao nestalne članice. Pošto smo postali članice, ja mislim da mi sad treba da iskoristimo sve mogućnosti da tom poslu odgovorimo na pravi način. Mislim da je naše članstvo u Savjetu sigurnosti kao nestalne članice prije svega šansa za Bosnu i Hercegovinu. Da se Bosna i Hercegovina predstavi na način na koji treba da se predstavi i da se na kraju krajeva pomogne i Bosni i Hercegovini. Pravni savjetnik člana predsjedništva Harisa Silajdžića smatra da sebi ne smijemo dozvoliti da unutrašnje političke nesuglasice utiču na donošenje odluka u Vijeću sigurnosti. Kaže, procedura je jasna. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donosi odluke koje će provoditi naš ambasador pri UN-u. Pazite, mi jesmo od prije 2-3 dana članica Vijeća sigurnosti, međutim predsjedništvo na ovome radi već više od godinu dana, prvo sa kandidaturom. Uspostavili smo mehanizme koji će osigurati da imamo jedan jedinstven stav, odnosno da imamo glas svaki put kada je naš glas potreban na Vijeću sigurnosti. Pored Bosne i Hercegovine za nestalne članice Vijeća sigurnosti UN-a izabrane su Brazil, Nigerija, Gabon i Liban, koje su zamijenile Kostariku, Burkinu Faso, Libiju, Vijetnam i Hrvatsku.